Teman-teman dapat. Alhamdulillah. Ya, ayah ya kintun teh. Kanggo 3 lunggung tah. Aya 3 lunggung sok komen wae mohon sieun lah. Tadi saya sabeureun jeung panas opatnya. Alah bener. Lumayan lah. Wah, mantap. Dulu kahiji. Poin babon SF mantap. Sasingaparna satasik sajawar sa Indonesia pokoknya mudah-mudahan saraumnya sing taramat sing sarehat lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marhaban ya Ramadan teman-teman. Kita ketemu lagi bersama channelnya Kautok SF. Kita kembali hiburan lagi, ngebolan lagi teman-teman. Awasasi saum dalam rangka ngabuburit teman-teman. Ya mudah-mudahan strike sekarang dapat banyak teman-teman ya. Sambil kita nyarios bicara sambil nunggu teman-teman lagi cari umpan kawan-kawan. Sebentar lagi mau berangkat ke tempatnya masih jauh teman-teman. Jadi kalau cari umpannya di sana takut gak ada umpannya, jadi cari umpannya di sini teman-teman. Sekarang mah sedikit teman-teman, paling 6 orang yang ikutnya ya teman-teman. Ya lanjut lagi ya keseruannya Kautok SF bersama kawan-kawan. Salam satu hobi. Kasih saung sing tararamat teman-temannya, sing sararehat. Sip, mantap. Ya teman-teman, cari umpannya udah beres. Sekarang mau ke tempat strike-nya, ke tempat nyakcrekna lah. Saya mau berangkat cari umpannya di sini, jadi ke tempatnya jauh teman-teman. Alhamdulillah udah dapat. Kataknya bancetnya udah banyak. Usi enis tuh ngalah lagi. Sip teman-teman, lanjut. Sekarang mau berangkat ke tempatnya ya, ke lokasi strike belutnya. Yuk, sip, mantap. Belah ditu nu motora di ditu. Iya. Tuh bae ditu. Erek belah ditu. Motorna. Itu lah maju ka dieu. Nu motor. Hah? Nu motor. Tuh bae ditu. Tuh belah ditu atuh. Ya alhamdulillah teman-teman, sudah sampai ke tempat lokasinya. Kayak nama salitan heula nyarusul cenah nyarios teh. Aya biasa Kang Mumu, si Abah, Lungguh, Sasih saum mah kedah diceuceuh topina. Teu ngopi. Sasih saum ayeuna mah wayahna. Tuh, Kang Anis ge celengang nama Sasih saum sadinten teh. Kami tukang cuy ya lah. Kameramen ini pias gitu.
bilih teu kiat mah topi nah diancrupkeun heula kana cai terus diange deui nya cap teh kana mastaka teh. Sip lah teman-teman. Nih tempat streknya bagus. Kolamnya ge wah. Ya, sip. Mudah-mudahan dapat. Dulu pernah ke sini dapat banyak streknya. Jangan sekarang mah. Tah kayak dulu banyak tangga ya. Kita coba lagi lah. Tuh, teman-teman lokasi. Sip, mantap. Lanjut teman-teman. Yuk. Teman-teman sudah mulai itu. Wah, itu mah juga keur ngalakeong turuna oge kana benteng gitu. Tuh, aduh teman-teman. Sudah mulai nyekcek sekarang mah tuh. Wah, tempatnya tuh bagus. Dulu pernah ke sini. Lumayan streknya banyak dulu teman-teman. Ya, sekarang mudah-mudahan seperti dulu banyak pelutnya. Sawareh make nyarusuh saurna teh. Kawan-kawan. Aduh. Sip, lanjut terus. Seruan mantap. Teman-teman. Si Abah strike pertama ya. Wah, wis kada nah geuning. Wis, wis. Rusuh-rusuh teuing, wis. Awas. Wis. Teman-teman si Abah ya strike pertama ya. Wis. Wis kada teu beunang. Wis kenging ya teman-teman. Alhamdulillah mantap si Abah strike. Sip. Lah lanjut anu gegeruan tuh tuh. Baiklah barudak beneran. Si Abah alhamdulillah strike. Barusan aduh si Abah strike. Mantap teman-teman, sip lanjut terus. Teman, alhamdulillah. Ya ibu tok saya bisa mal tuh. Wih. Menawi dapat, menawi kenging teman-teman tuh. Wih, walahnya ya. Wih. Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman. Wih. 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 Teman-teman dapat. Alhamdulillah. Dapat tuh. Alhamdulillah. Mantap. Wow. Dapat belut untuk poin tuh. Alhamdulillah. Sip lah mantap teman-teman. Lanjut terus. Sip lah. Top SF dapat ya. Sip lah. Alhamdulillah teman-teman. Barusan dapat babon top SF. Aduh. Alhamdulillah. Ya. Kasihan babon ayo nuju saum aduh dah. Aduh. Mantap. Dalam rangka ngabuburit teman-teman tuh. Alhamdulillah. Top SF dapat babon teman-teman. Ya. Lanjut terus teman-teman ya. Keseruannya tuh. Aduh. Dari nu ngamera namanya teman-teman. Aduh. Kalau papencar ke rumah alitan jantan papencar tuh. Punya lira namanya. Aduh dibetot sarang ngamera tuh teman-teman. Walah. Nancep nih karena gado nak. Karena angket nak tuh. Tuh teman-teman. Sip mantap lanjut terus. Loh teman-teman. Pameh kalau patos nyusu aja tuh. Nah tadi teu aya di telepon teu aktif atuh dah. Dikantunkeun aku ya efek teh bobok keneh cenah tadi mah. Tabuh 11, tabuh 10 teh. Oh ya jadi mana jadi nyusu nya. Siap lah. Kamaran ayo geus papencar komo si Abah. Aduh. Ngaji useuh. Kawas balater, kawas manuk puyuh nih ngacius.
Aduh, teman-teman. Anu tos meujeun halaang wayah kieu teh. Teu beda sasih saum kedah. Iyat atuh we. Manya isi elekum urang kali SD. Sip, mantap teman-teman, lanjut. Teman-teman, pamegaloman tuh di summer. Ish. Ampun. Nodan gitu. Aduh, babon. Rezeki anak soleh mati saum. Saum, aduh, itu nyawaran babon tuh. Belut ageung. Aduh, mau dipelak cenah. Duh, menikot langsung. Aya teh meni kana bibir luhur nanya. Salam-salamna sendak kanggo Pak Odag, aduh. Rasa ngesa dita. Duh, mau dipabelit kieu euy. Apong cenah. Apongnya. Terus nama barudak kotok SF. Tah, gitu Kopo Borolong Jaur. Singaparna nya. Singaparna. Tasik, Jawa Barat, Indonesia. Aya ya kintun-kintun teh. Kanggo 3 lunggung tah. Aya 3 lunggung sok komen wae mohon siep lah. Gaduh rencangan 3 lunggung lah situ tinggal. Mantap lah ngabuburit jepret ayeuna mah. Aya kekengan teu aya hanaang teh gitu. Jongjon nya. Sip, mantap. Lanjut terus. Teman-teman utok SF bisa merdeui teu. Sok-sok atuh takieu nya kantun nyepeng ya abi bade lungsur. Nah, kita mah calik atos. Masih gamil larian Dede. Nah, tadi cenah nu ieu AA na cenah kela. Gigireuna nanya. Ih, kapan nuju ngabuburit Dilaan sweater gitu disimpan heula. Kale baras heuh. Nyanyi. Nah, mawana ya lah. Ya mah kirim-kirim kangge satu hobi lah. Saha wae eta? Seueur disebatan itu beli sisirikan ya, kumna we nya gitu. Kum mesa hobi ngurek we lah. Tah. Mantap. Sing lalu wah. Alam jebret euy. Ieu kenging moal ieu. Heula tetep cetak jebret. Anak ieu nya. Aya gutrak-getruk ngebeti. Kadah rada bari jiga ngalah cangkiran di mantap. Pada beak mun nya. Sweater ge disimpen da baras. Geuning teu mawa deui teh. Gitu teh. Sah beunang lah. Bismillahirrahmanirrahim. Set. Awas ada gede. Kita aya di eupan tuh. Wikaan sore kieu teman-teman. Ieu eupan di barudak teman-teman ieu Urang melarena ieu. Ya, keun lah. Urang kiatos ieu urang cobian diketok deui lah. Sip, mantap teman-temannya. Geus dinyamer dilanjut di teman-teman. Yo, sip lah. Teman-teman. Disamar di wae nu tadi ieu. Aduh, sing kieu di wae. Kumaha cenah mete nanya. nya gua teh kumaha cenah. Ini asa Tararamat teh saunanya. Beunang sok kentrok. Beunang gituan jiga bogo. Lain. Bismillahirrahmanirrahim. Kawas lemeg geuning pameng galaman truk balas. Ieu teh mawa deui ieu teh. Hari bi keduk-keduk. Beunang. Bismillahirrahmanirrahim. Cet. Tadi centok atuh papa. Eta kumaha euy urak teh teh. Siga anu kudreuk nya. Nah, ya deuk kitu. Nyantok. Dia teh bageung juga. Alah, mamna mah sae.
tengah balat. Aduh telat malas. Benang seret. Laki. Tani mamamnya. Tuh, aduh. Bro dicentok ya teh. Teman-teman. Gak cari mamam. Sebian deh. Mana letik mah? Udah gak cepet. Eueuh deui itu. Ada pelas dan begitu. Tuh, 50 sur gitu tanah. Truk. Truk. Urak nah itu si naon teh? Si arang gitu jadi poek. Kita tinggal imam nah Nah, tinggal nah, kita repeh yeuh. Nuju binarian senok, cenah yang disenokan. Serak ala ayeuna pebokan. Namanya bismillahirrahmanirrahim. Sat. Nah, manag. Manag. Tapi itu ayah itu yang di Majuragan ya. Tuh. Itu ayah. Itu ayah. Tuh, gimana deh? Nah, bolongan gitunya. Sebian eta teh eta nanti lah. Teman-teman. Gagal aduh. Terus 2 kali teman-teman. Sip lah. Kita lanjut teman-teman ya. Yuk. Pada mas buka video. Di summer teman-teman. Mana belah mana? Nah, tadi nyangkut deh. Nyangkut tadi deh. itu kapan dia pala. Ya urak saya ngangen aja. Bisa tuh. Bismillahirrahmanirrahim. Saya kade gini nolotak koneng tah. teh. Alah geun Lumayan. Tadi tuh teman-teman alah Halo. geun bae sagede kieu ge. Tadi saya sabeureun jeung panas opatnya. Alah bener. Lumayan lah. Tuh di jero ka Harejo kieu tilas eupan tadi. Mantap sip lah. Lumayan. Sagede kieu ge lah. Aduh, teman-teman mantap lah. Lanjut terus. Teman-teman. Dalam rangka istirahat lah nyuhan di bumi kosongnya itu di lebetan lebar bumi aduh segitu saena tuh tuh balong payunana tuh nu namanya diurekan teman-teman tuh kolam gitu di rumah gak ada penghuninya teman-teman lah lebar tuh motor di Parayun Randi nyusul namanya teman-teman kemana Randi begitunya Randi nyusul kami Galoman nyusul teman-teman tuh nuju nyuhan beringai joplak dina kursi tilas can asar alhamdulillah ai sasi saum ai bari hiburan kieu mah ada hilapnya jadi anteng gitu teman-teman teu pami calik malah hoyong teh kopi sarengnya pami calik gogoda apa nginten ya alhamdulillah ari bari sareng hiburan nya sareng ngehilap teu lapar nambah ge aduh strike teh kenging wae nya duit kadilaan jeung ngucrak suiter aduh teman-teman alhamdulillah strike lah lumayan ayam meureun genep sikimnya 5 nya 5 ekornya 5 ekor teman nama 5 ekor si abah pang payuna itu
Itu kan sagede curug si Abah. Utok SF atau lah tadi kita nunga merah punya lir. Ya teman-teman lanjut lagi ya keseruannya. Utok SF bersama kawan-kawan. Jangan lupa subscribe, like, dan komennya ya teman-teman. Dugi Kang Alalung sartu kasih saum teman-teman. Mudah-mudahan sing kiat ku gogoda kiat ku hanaang sing sehat sadayana pokoknya mesti hobi ngorek sing tarabat saumna lah sadarehat lah sip mantap lanjut terus teman-teman Kang Enis di Samar sok lah set eh nah gening gitu alah ngajebret henteu lah kade bisi tampele aduh aing mah Enis namanya di Samar namanya tuh nah gitunya gue tutunya nah gini mana kali gue truk deui aduh gagal namanya teu nyamer deui Nis mah teu nyamer deui aduh ya walah cewek terus nyamer dilanjut lagi lah sip mantap teman-teman namanya Kang Cuy strek tapi teka video terus kenging mulut sama teman-teman tuh wajah nage benten tuh bah masukin bah tuh. Alhamdulillah teman-teman Kang Cuy namanya strek cina tuh teman-teman tuh teka bujeng ke streken walah tuh kalau lebih ke eperengkelan aduh lumayan lah segitu babon teman-teman alhamdulillah tuh dapatnya tuh teman-teman di can masukin tuh dapatnya lumayan lah strike lah alhamdulillah meskipun bekas dulu lah pernah kesini tapi masih ada teman-teman yuk mantap lanjut terus teman-teman ya yuk sip teman-teman alhamdulillah tuh utok pak utok strike udah teh nu ngamerana teman kunya lira lah nah gini gitu ya alhamdulillah udah angin teman-teman babon sip mantap si Abah di iya kenging babon teman-teman tuh alhamdulillah mantap teman-teman Dok SF kenging babon karena angkut nah iya mah tuh alhamdulillah tuh siapa mah tuh nuju lungsur das trek di dia mah siapa mah namanya Dok SF tuh teman-teman alah aduh sip mantap lanjut untuk SF dapat sip lah teman-teman barusan magaga tulis samar dewa itu untuk SF walah nyakna tali nah bah mudah-mudahan dapat teman-teman tuh tarikannya tuh walah wih nah ini nyebret kieu wah power ini nyebret gitu ya aing wah ini nyebret bismillahirrohmanirrohim set wih 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 wih
Wih. Wah, mantap. Aduh, teman-teman. Siapa kapopong kieu mah. Aduh. Nah, jadi babon kieu tuh. Aduh. Alah. Alhamdulillah, teman-teman. Utok SF. Ya mu cepeng kieukeun cepeng. Kieu hanapungku ieu tanu kuing. Tuh, teman-teman barusan utok SF. Mantap babon. Hadiah saum. Iya, saum berkah teh. Mana gigireun abah namanya. Lah dikitukeun meuni langsung sepa abah. Sepa tuh. Aya dua tah bukan buntu. Aya bahan dua ieu mah sekalian. Mantap teman-teman, sip lah untuk SF anu dulu kahiji. Poin babon untuk SF mantap. Lejeng buka puasa we nya teman-teman macam mana. Ieu buka puasanya. Aya keneh waktu sip mantap lanjut terus. Teman-teman. Mani bingah namanya malah dapat strike babon untuk SF barusan. Tuh, si abah meni langsung geuneu. Langsung sepak di gigireunana tuh. Pinggirin si abah, aduh, liangna, lubangna teman-teman. Aduh, alhamdulillah teman-teman tuh. Wow. Dapat. Wah. Strike teman-teman barusan. Alhamdulillah untuk SF lah nu kahiji mah. Si abah awut. Megaloman awut. Adik. Aduh. Tuh si abah rek mepeg cenah teman-teman. Duh kayak ka mana heula kadinya, Bah? Bah? Oh, nu eta yang eta nya. Tuh. Aduh, teman-teman alhamdulillah. Strike barusan untuk SF. Nu berhasil mah barudak malah di bawah. Di bawah. Di bawah utok SF tuh si abah nih kos palater serupan serempet gitu dah. Lamun KWO teh. Siu si abah mah. Sip, teman lanjut. Sakedap deui aduh. Mana tos sonten los maghrib. Hanaang sakedap deui buka puasanya. Sip, teman-teman lanjut. Yuk. Oh, teman-teman. Si abah pamegaloman. Kang Mumu gareuneuh keur mah panginten sasih saumnya euna teh. Saum biasa nahan hanaang nya ai katerung kapeupeuh ku tok SF atuh biasa. Alah langsung garareuneuh jadi anu panyawat sarareueun tuangan teh ada kumat gitu. Aduh, siapa ada rekamnya? Pemegaloman tuh. Atuh dagel dipoyok untuk SF teh. Kina-kina wih tipes di payun teh. Dipap magina memang langsung geuneuh teman-teman lah. Sip, mantap. Maju terus. Ya, alhamdulillah teman-teman. Hiburan hari ini, ngebolang hari ini, ngabuburit hari ini dalam rangka sasih saum. Alhamdulillah udah beres ngabuburit teman-teman. Udah sore, udah beranjak sore, sakedap deui adan. Biasa tajih heula. Bade milari heula warung pinggir jalan. Bade hoyong cai heula hanaang teh kieu teman-teman. Ya alhamdulillah pendapatan hari ini teman-teman tuh. Mantap pokoknya mah walah barusan mah. Oh, teman-teman. Babon untuk SF toh, teman-teman weh. Wah, di kamana tuh cenah. Barudak namanya teu kenging dapat pensar tuh babon untuk SF. Alhamdulillah teman-teman. Atos wonten ngebolang hari ini tuh.
namanya Parandi teu kenging carita senudnod katos kabujeng sonten sakedap deui magrib buka puasa buka sasi saum alhamdulillah teu aya halangan beres pawetok aduh janten kahibur aiku murak makunyak cerak begitu teman-teman ya mudah-mudahan kawan-kawan teman-teman Ustaz SF si hobi sasinya panas satasik sajawar sa Indonesia pokoknya mudah-mudahan saraumnya sing taramat sing sarehat lah sadaya nasib ya ntar segmen berikutnya diterusin lagi teman-teman ya sekarang udah beres sudah beranjak sore sakedap di maghrib buka puasa yuk teman-teman assalamualaikum Kacang kamu atuh gitu baru